Evar baş, hevalin heja hêvîdar hûn başin. Îro di bernameya me de em ê bi taybetî behsa meseleya Efrînê bikin li wê derê. Çeteyên girêdayên dewleta Tirkiye çawa dest hatîne ser mal û milkê xelkê, bi taybetî gundên Kurda çawa talan dikin, wêran dikin li ser vê meselê. Îro nûçeyek me yê berfirê heye. Ev hefteyekê li wê derê êrişekî pir giran heye. Heqeten yani divê bi awayekî acîl lezgîn saziyên mafê mirovan yên dewleta Tirkiye yên li Tirkiye bikevin dewrê, zextê bidin ser meclîsa Tirkiye, ekîvek bişînin Efrînê. Ev rewş bi vî şeklê nameşe. Mesele gelek acîl e û lezgîn e. Mîvanê me jî heye. Endama Meclîsa Rêvebera Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD birêz Arîfe Bekir wê bi me re ve bawekî bi deng wê em ê telefonê pê re bikevin tekilî. Ew ê agahiyên dawî ji Efrînê ji me re ragihîne. Beriya ku em behsa meseleya Efrînê bikin, hevalên hêja mesela Narînê de pêşketinekî pir ciddî xuya nake. Yani ev 25 rojin dewleta Tirkiye aşo bi meqamên dadberiyê, hekimê, savcî, esker, artêş ji serokkomar Tayyip Erdogan bigire heta sazî û dezgehên dewleta Tirkiye hemî ketine nava hereketê qaşo. Lê nikarin cînayetekî li gundekî piçûk ê Amedê derbixin holê eşkere bikin. Ji bûka malbatê îro yek hat binçavkirin, îfadê wî hate girtin. İfadê bûkê de tê gotin, yani bawer dikim yek ji hevjînên apê Narînê ye. Dibêje ez bûm şahid ku diya Narînê û birayê Narînê ew ê 18 salî ku em tim behs dikin dibe pev çûne. Bawekî fîzîkî dibe min ez bûme şahida şerê wan. Êdî ev meselê çi qas rûnê dike em nizanin. Ji xwe yek ji teoriyan ew e ku Narîn dema ku ji mizgeftê tê vedgere malê li wê derê dibe şahid ku birayê wê di nava tekîlekî xirab daye yan jî zextê li kûçikê malê dike. Dibe ku dayîk mudaxele kiribe, di wê derê de xwestibe pêşî li kurê xwe bigire. Di wê pevçûnê de Narîn zirar dîtibe yan jî birîndar bûbe. Piştî birîndarbûna wê yan jî belkî jî hatibe fetisandin. Ev hê jî ne zelal e. Lê ap pir bawekî zelal heta niha ji bilî Nevzat Baxtiyar kesekî ap sûcdar nake pir bawekî vekirî. Yani qet nebe di kuştinê de vê gavê îşaretên ku ap bûbe sebebê kuştinê tune ye. Di veşartina ceneze de xwedî derketina birarzî xwe de ew kurekê ku tê behs kirin dibe ku bûbe sebebê mirina Narînê ji bo parastina vî kurekî dibe ku ap sûcdar be. Mesela Narînê em dayînin aliyekî ji ber ku tiştekî nezelal e. Wekî din birayê Narînê ê mezin ku ew hema yekî bi tenê ye ku nehatiye binçavkirin ji Narînê gelekî hez dikir li malê. Ew çûye baroyê Amedê wekalet daye li ser navê xwe û malbata xwe. Hûn dawê dikarin bişopînin. Kî dibe bila bibe sûcdar dibe bigihêje cezayê xwe. Ev bi vî şeklî ka hûn çi dikin? Ez zîro navê wan nexwînim. Hûn tev bi xêr hatin. Ez dakevim nava meseleyan. Li çoltara Lîcê dengê çekan bilind dibe. Li Bakurê Kurdistanê ev demekî ye şer û pevçûnên eskerî pir xuya nake. Lê li Lîcê meseleyekî heye. Tevgera eskerî ya artêşa Tirkiye niha heye dengê çekan tê. Xuya ye artêşek yani beriya niha hin herem hatibûn qedexekirin. Ji xwe îşaretê vê yekê hebûn li gundên pêçar ê navçeya Lîceyê Amedê. Doh bi şev bi taybetî bi tevlîbûna gelek esker cerdevanan qurecî operasyonek hate destpêkirin. Piştî operasyonê tevahiya rojê heremên Lîs, Çemê Sarûmê, Zikte û Şehîd Remzî hem bi helîkopteran hem jî bi balafran tê topbaran kirin. Li heremê hê jî dengê çekan bilind dibe. Ev agahî ji Ajansa Mezopotamya hatiye wergirtin. Hevalê me Ajansa Mezopotamya li heremê ne û meselê baştir dizanin.
ل روجاوای کوردستان جی اپراسیونک عسکری هەیە لێ ژالی قەسەدێ بێ لە هەمبەر داعشێ ناوەندە ڕاگەاندنە یا قەسەدێ دەرهەقی ئۆپەراسیۆنە لە گوندی شینینیە یە کانتۆنا ڕقایدە ئاگاهیەک پارڤێکریە تێدا وها تێگوتن یەکینەین ئانتی تەرۆریات ئێنگریدای هێزیان مە قەسەدێ di çarçoveya wezîfe û xebatên xwe yên li dijî terorê de operasyoneke li gundê şîninê ew jî dikeve Bakurê Reqayê li dar xistine operasyon bi beşdarî û bi desteka hêzên koalîsyona navnetewî pêk hatiye bi taybetî hêzên Amerîkayê dibêje hêzên me cih û şaneya terorîst ên Daişê lê dima dorbêç kirine ji terorîstan xwestine xwe radest bikin lê terorîst reviyane gule li şevranê me raşandine yani teslîm nebûne ev yek ji prensîbên şer e dema ku kesekî saxî wextê tu dibînî mecbûrî tu dawa teslîmbûnê lê bikî eger neyê xwe radest neke wê demê heqê te heye tu êriş bikî yan ji bir sebebê kuştina wî di şer de di vê çarçovê de du endamên şanê ên terorîst min tev jî nexistiye dengê min jî nayê dengê min tê we nayê nizanim ama min nû tev xist min nû tev xist ê hûn jî ji me re nabêjin deng baş e yan xirab e deng baş e niha baştir bûne wisa ez wisa însanekî xweşbîr im zimanê ku hatiye bikaranîn zamanek ecêb e em tim bûne şahid ku ev ziman di çapemeniya Tirkiyeyê de tê bihîstin dibêje şervanên me jî neçarmane bersiv bidin şer derketiye di şer de du endamên şaneyê terorîst Ebu Yusuf her wiha Ebu Meter hatine kuştin her du terorîst berpirsên kiryarên qetilkirinê ne di dawiyê de hate gotin ku hêzên me wê nehêlin rêxistina terorîst Daeş ji nû ve xwe zindî bike xwe bi rêk û pêk bike ji nû ve bikeve nava hereketê em ê operasyonên xwe yên ewlehî û leşkerî li dijî endamên rêxistina terorîst û zahakirina tevahî jê derên wê berdewam bikin heta ku herem ji terorîzmê were pak kirin em dibînin ku Daeş di van rojên dawiyê de ji nû ve serî radike ne tenê Daişê jî hem hêzên navnetewî jî ez ji we re bêjim hêzên koalîsyona navdewletî wisa hêzên nepaxijin jaliyek ve qaşo li hember Daişê tê dikoşin lê jaliyek ve jî li gorî fayde û berjewendiyên xwe dema ku pêdivî bibînin Daişê ji nû ve zindî dikin di demên pêş me de dibe ku Daîş ji nû ve li hember şîiyan bikeve nava tevgerê tiştên wisa tê got niha de hedef wan de şîyî hene li Iraqê bi taybetî li Sûriyê jî lê dibe ku ev tenê bi vî şeklî were gotin lê hedef dîsa Kurd bin ew çete rêxistinên ku tesîra dewleta Tirkiye li ser wan heye muheqeq ew ê li hember Kurdan bidin bikaranê ev ji xwe tê zanê niha em ê behsa Afrînê bikin di vê derê de hûn ê bibînin ew însan yan jî mehluqatên bi şiklê însan ku li Afrînê niha zor û zextî li Kurdan dikin bermayiyên Daişê ne ji xwe di vê navberê de divê em bizanibin hin hevdîtin jî hene weke sekreterê ewlehiya Yeketiya Rûsyayê Sergey Shoigu li Şamê bû bi Beşar Esad re hevdîtin pêkanî ew jî xuya ye bi talîmata Putin ji bo ku bikaribe di navbera dewleta Tirkiye û Şamê de ji nû ve hevdîtin bide destpêkirin çûye wê derê weke navbeynkar lê di demên pêş me de Şam çi qas nerm dibe çi qas bi Tirkiye re amadeyê hevdîtina pêkbîne û meseleyekî din e lê çi dibe bila bibe ne li gorî fayda me ye ama rayedarên rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê tim bang li hemî aliyan dikin hem bang li dewleta Tirkiye dikin bang li Şamê jî dikin şer û pevçûn daynin aliyekî rêw rêbazên siyasî diyalogê hilbijêrin em weke rêveberiya Xweser amade ne bi hemî aliyan re hevdîtinê pêk bînin ev bi vî awayî ye niha hevan da
Kamîvana me eger amade be ez telefonek bikim ji ber ku bi dîmen ew ê telefon ew ê tevlî ew ê bê dîmen tevlî be ji ber ku şertên wê derê hinek zehmet e. Ez hema telefonê mamosteyê var baş eman hadi weşana zindî dane di YouTube'ê de helê we çawa hûn başin Alhamdulillah çawan başım. baş e gelek spas ez ana dengê te dim weşana zindî mamoste Tamam. niha mijara me mesela Afrînê ye hûn weke ji rêvebirên pê yedê haya we ji bûyerên li Afrînê heye terorîzmekî pir ciddî heye li wê derê bi destûra te bila dengê me were tê jî ez nûçeya di derbarê Afrînê de bixwînim hem em ji bûyeran agahdar bibin hem jî bila temaşevanên me hay ji meselê hebin bi vîya we em dikarin çend pirsan ji we bikin. Destûra hebe ez nûçe bixwînim. Nûçe hinek dirêj e Tamam. ka hûn agahiyên li cem we û agahiyên di vê nûçeyê de hene çiqas hevûdû digirin. Gundê Kaxûrê yê nahyeya Mabata ya Efrînê ji aliyê çekdarên grûpa Emşad ve hatiye dorpêçkirin. Ev yek. Çavkaniyên herêmî diyar kirin ku Malik El Casim Ebu Sirac birayê fermandarê grûpa Emşatê Mihemed El Casim Ebu Emşe mala endeziyarê Kurd Adil Ebu ya li gundê Kaxûrê ji xwe re kiriye weke baregeheke askerî bi kar tîne. Çekdarên Ebu Emşatê roja yekşemiyê ji gundiyan xwestiye peymanekî îmze bikin ku zeviyên xizmên wan ên ku niha bi wekaletê bikartînin di destê wan de ne weke zevî bikartînin mal û milkên endamên berê ê reveberiya xweserin. Yani ev zevî û mêrgên ku bikartînin ne ê wan ê şexsî ne ne milkê şexsî ne ê reveberiya xweserin. Bi vîya we ji xwe re fitwa derdixin meşrû dikin ku bikaribin destayînin serê. Çekdar dixwazin van peymanan bi darê zorê bidin îmzêkirin ji xwe re bikin belge da ku destayînin ser zeviyên Kurdan. Îja beriya niha hinek jinan serî rakiribûn şeniyê gund red kiribûn belge îmze bikin. Hinek kes hatibûn girtin, zeht li wan hatibû kirin, îşkence hatibû kirin, hinek kes jî hatibû revandin. Ez ê de dirêj nekim ji ber ku ez ji we dipirsim. Sêsîd çekdar şandibûn wê derê. Paşê du sûd çekdarên din jî şandin wê gundê. Welhasil birîndar çêbûn. Ama şehîd hene nizanim. Çenteyan iddia kiribû li gundê Kaxûrê di navbera malbatekî Kurd û yekî Ereb di alozî derketiye lê belê bi deng derkete holê ku ev derê we tiştekî wisa tune ye. Paşê mesela qeyda deng de çi ye? Muxtarê gund ew jî bi darê zorê hem bi Kurdî bi hem Erebî ji gundiya xwestiye belge îmze bikin. Mamoste ez ji te bipirsim yani agahî vê gavê bi vî şiklî ye. Li cem te çi agahî heye? Ev çetê ku em behs dikin çetên girêdayî dewleta Tirkiye ne. Gelo kontrola dewleta Tirkiye ji ber ku dewlet her çend yani çete hene lê belê dewlet qet kontrol nake van çeteyan. Çawa tevdigerin? Çi agahî tên berdestê we mamoste kerem ki? Slavurez jentara û ji temaşevanê tê hêjara ku îro derfet dame ku em kanibin roja Efrînê hinekî ji temaşevanên we re binirxînin. Rastî ev ne bûyera yekemî ne û ne jî adawî ye. Bi hezaran bûyerên wek vê di Efrînê de bûne. Rojane belkim agahî hin digînin me hin jî nagînin me. Yani rastî tera gandîn di wirda di Efrînê de heye tune ye. Millet neverê tiştê derê de tirsê neverê bidê ragandinê neverê bidê dervaya Efrînê. Rastî yani ev bûyerên ku di Efrînê de dibin yekemîn dewleta Tirk ve pirsiyar e. Ji ber ku na ê ku dagir kiriye Efrîn dewleta Tirk e. Yani çeteyên dewleta Tirk her gavekî li wirda vê jî ne bê ku dewleta Tirk e. Tevda bi talîmatê dewleta Tirk ne. Ev Sultan Ebu Emşet ev ne di Şiyê de bûn. Ev demeke çûn Mabata nahiya Mabata di wirda bicibûn.
دور داجي لگند کاخره لگند کاخره او جی گندی که دهندر مابطه دایه لو داره وقت به روزا یک شمه پانز شازده مهبو دو داره دا یعنی هنگی دختی که الملت دکن د گوتنا حداری که $7 هنگی بدن ما و وقتی زیتون خود بن دکن زیت لسروی جونی پرا بدن ما ایه دنجی تدیب وکالت این ملت ما ای گوش عفرین در کدیه گون نکانه وگره عفرینه جبر گو زورداری گود به انسان گو ودگره تیگرتن تی کشتن نکان وگره جبر یعنی جبرویه که وکالت دادن مروفه خواه ناجی وی وکالت نا دبی هون نابه یعنی دبی وی ملکی تسلیمی ما بکن یا جو هم با آجار بمدن یعنی اف مروفه وانجی یعنی رازی نابن دبی اف ای مروفه منو وکالت دان ما دبی ام خودی لعرض وان در کبن اف یک ایدیه ضریبین گل سر ملت روزانه وقت به جملت خوازن یعنی یه در رواندنه وقت به کوارتنی که دیموگرافی تیچکر شوطاندنه دارای وقت بیجن شینوان مدو داری دانیشتن یعنی کریان دولت ترک وقت بيك وعرض وإنسان وحيوان وزاروك وجن يعني تبدأ تنادكن يمحا كشتنك تناجينك تعرفين هذا الشيء دبي افتشاتي أكو باستكن دبيجن مروفكي بريفا دبي بينج برايوي هنا بقاسي كو حساب كرنا سالي بقاسي $6 مليون جخلكي هرمي كوم دكن برهف دكن بالداري زوري وان بري خوا دقرن وكي مالبات دچم ترکیه لبنان دورن جدا ولات عرب لوی درش خورا بکارتینن یعنی پریکو بداره زوری کم دکنش خورا کرنا وکه شرکت کی مالباتی گلو قد خورت کردان تونن او خاصه لترکیه لپی چالاکیان دیگرن استخبارات روجاوی کردستان تونه لپی وانا بگره ما وانا حمیل عفرین ناسه کنن در کون در وی عفرینی جی یعنی قد حساب جوان نای پرسین میدری حقیقتا مرو مرخت که ما مستن راستی یعنی نا انسان خورتی مگو ادر کتنم بیجن ترکیه نیان دولت عربا یعنی به هیز مانه به مورال مانه نال ترکیه ملت سوریه وان دگرن وان دکوژن وان در بای ترکیه در دخن یعنی هیز گرک وان کنترول بکه وان بشوپینه وان ما اف یعنی برچعب دنیای نا ابو عمشا و براین خوابای ابو جاسمه فاصله عمشاتای نا چقا محلی وی زیر دندر ترکیه دهنم يعني بمليون دولارات كوم كرنا ملاتي عفرين كوم كرنا لبرتشعب التركيجي ودولة النظام نتويجي ومنظماتي حمود بينن ما روجانا داري زيتوني دي قد كرن موسمي زيتوني دبن وقت بيت دزيت طالان كرنا يعني ويران كرنا تعرفني شيء بوي ما نفعل برشا في الدنيا عالم تبدأ من يعني أفخورتي ما يعني هي زوان تناية جو كلمة تشكي جوان يعني من منظمة حقوق لكن بحذارة ملفات منظمة حقوق الإنسان را إيكو يعني وقت بي جهات معني إيكو بي جبوبك كريان دولتها ترك يعني قلت توثيق را تشتي قد دعفني دا دبي كريان دولتها ترك وإيشاتين قد قد عفني دا دبن يعني أف كاتشي هذا يعني راسية خوازم تشبيشم يعني أف كريان دولتها ترك وإيشاتين وان دا هندر عفني دا وقت بي أب بدنجا دولة الناو نتويلها برفي كريانا بيرا شريكنا ام بيك قدام بدريجن بيرا شريكنا يعني نا روسيا ما تركيا ما روسيا ما امريكا ما تحالف يرد رجع بعضنا لبرجع دوان روسيا نا للشعب لكفرجاني لبرجع دوانا دبيني تشتي قد عفرية دبنج ما بيتر دبينن وشعب خولي داد مرينا بيرا شريكنا يعني بيرا شريكنا ام بيكان بيجن
يعني ما نسأل أبو عمشي يعني إيدن بنافي جدا جدا فصائلنا شخصياتنا إيقو دندر إيرود ما بطا دا كاخري دا جيه دا بلبلي دا حداري كده دتري كاخري يعني مقو أمينا كنية كمينة بحزارة مينا قوتبي چيبون بري فيجنك عبريوي حيشتي صالي جبو بازين كي زيري جرجي كرن كشتن يعني زاروكا جنارة باندن يعني جي توسيق كرنا روجانا ديمان وان درباز بن بركم جسدي يك كريال دولة تقدر ناكا في درباي عفريني دندر عفريني قال لك انتهاكات ينشكرن لدرناكا يعني وك مقوشي راقان دن كنايا نكوان بدن درباي اوي يعني اف روسيا الودارية عفريني داية وتحالف جيد بيني ومنظمات الناف نفويجي يعني شو باندنا واجي منظمة حقوق الإنسان بيجي توسيق بالجاكية جوار راكي اللي حطنا بيدنجي كاية شما دماغ الدولة تركو شتايا بعد بيجن يعني تشتي وكري عندك يعني عطيق قربك يعني فيد بيجن أمكان في بوقت جنك عفريني از فيد بيجن إيرو جنا عفريني لهم بر كريان دولة تركو شتايا نوان رادبن واندو كجن تشارجن وآغاهين يسن دفتما تشارجن كشتنا حطانا خورت كشتنا ديس جن بريندار ديمان درباز بو جنين عمريون حيشتي صال في شكا دستي وان دالي خستنا بيلي لنجي وان كرنا سرچاوي وان بريندار كرنا دستي وان شكاندنا عمريوان حيشتي صال نوصان يعني اف جنا نافصال رابي يجبو حق يخام ماف خرابية شما توخش لي داني لي دخي يعني اف ما نا انسان تي دربازك ما نحط شي درب يرود يعني كاخري او ملتمي لي دخان ودوكو جن انت لسروان قدكن يخدي زاني تشبو دوي قنديدا حتى انت قدكرن شما انت دوي دقيقة قدكرن ويجا ملات قرتن والملات خستن وبريندار كرن وكشتن يعني اف نا آية كمينة نا آداوي وبرشافي عالمي بيدنجيك هاي راسي اما وك نظام بانغوازي ما هي ماموسا وزارة خزينة أمريكا مثلا صالة بوري جبر بمبيكرنا ما في مروان إيويدري جبر خطرية جيانة يال سرقل ريخصنا أمشت وحمزة مثلا جزا كربو جزاي بريلوان بريبو مثلا فهمناكن چوا دبه كو افهيزين چته بپريان ورن جزا كرن يعني چما زختين هذا سر دولة تركيا امریکا چما زوره لدولت ترکیه ناکه یان به شکلی که خواه وکشینن و ملت سربست بردن وره سر مال و ملکی خواه یان جی سوریه بکه وی داره یعنی ام فهم ناکن امریکا ما مثلا تکلیه و وکه پیده به هزین امریکایی وی داره را تونه هلوسته وان چیه گلو يعني نا او جزاي بردان سر عمشات دي ابو جاسم واذا قالك شخصيات وقالك فصائل دوردا اري وقت بي وقع عقوبات دينا صاد فيداوي شيء فيداوي ابدا تنايا يعني بدري ده وقت هيدا هدي تري ما بامريكا راجي هي ام بيجي دريجن يعني دبيغو داغر كري بداوي ببي دبيغو دولتا تركو تشتاين وان ج عفريني فاكشن سريكاني جريسبي ملت فغاري يعني ام بيد بيجن يعني ايرو وقت بي بيدنجا وان ايرو دولتا ترك ج عفريني درناخن وإيرو أفكريان دولتها ترك إيرو أمريكا جي دبيني يعني حركة سك دبيني بيدنغنا يعني أفتي شواتاي أم دبيجن بيرا شريكا تقولي برجوان ديوان أگر برجوان ديوان بينا خازن كان روجي كبري روجي كدولتها ترك باجار ماج ولاتي بمدى درخن أم بقر جواري خو نا إيرو جغوطا جا أفغانستان جا باكستان يعني خلق عفريني آتي قوارتن افجي كوم كرنا دندر عفريني دا بيجي كرنا ما امريكا نابينه ما روسيا نابينه يعني افجي بزاربونا افجي وقت بي بيلاني كي مدروساتي تشيكرن يعني امريكا نبيجن اجبروي يعني ايروت يعني تشتري عفريني دا دبي بيدنگنه كان روجه كبري روجه ما امريكا نكانه ما روسيا ما كحفرين دا تركيا ما روسيا داي ما ايرو روسيا نكانه تركيا وچتاين وان باجا حفرين دا خيكانه
لی برجواندی وان دخوازه و هین گرک ترکی دور دابه گرک ملت عفرینی ملت کرد قربه که دو داریده شوطاندن تالان کرن جبرگو دختی که رو داره لسر کردا بکه لسر قصده بکه لسر بداره طبعا پروژه توا ديمقراطه يعني اكيد مساله دايه يعني برجواندي وان هنا دختي كي لريفابيو خسرجي ديكي تنازلات دخوازي اكيد مساله دايه يعني مشكله عفريني ناس كان بيجم مشكله عفريني مشكله سوريا تبدا وغريداي تا مشكله سوريا جي چارسر نبه حتى دولة النابلتوي نجي برجواندين خو تجارة مشكلة عفرين شي حلنا به اما حتى خلقيته مالا خلقي خراد به حتى ويدري يعني شخخ فقيره ملت زور بلا اداره خود که و اف چته دشن باسا 30 مليون دولار تكرن او 30 مليون دولار جو کدری پیدا دکن دی زيتوان دفروشن زيتونوان دفروشن پریوان مثلا انسان در اوینن فدیه دخوازن دبردلوی دا ما مستپرسا من اوه بقاسی 6 هفته وکیلین کرد لمجلس ترکیه نه کردان تمثیل دکن تکیلیا و وکر وبریا خسر تونه بوان کردان را کردین لمجلس ترکیه مثلا نه تنه دم پارتیه yani ew bikaribin rapor pêşkeş bikin bixin rojava meclisê zextê bidin ser dewleta Tirkiye ku bikaribin pêşîl van çeteyê xwe bigirin yani jiyanekî bi vî şeklî li Afrînê ne mümkün e vicdana insana qebûl bike mesela li Tirkiye Kurdistanê her kesimê li xwe daye ser mesela Narînê ama Afrîn hezar carî ji mesela Narînê girantir e راسم يعني إيرو وقت تبوشي يعني مثلا نارينة تديد بدان قدا منظمات وقت بي منظمات جنبون حقوق الإنسان بين إيدا دم بارتي بون إيدا يعني تقص داخياني دان يعني كشف براستي بيارك بيجي پر بي إيش بيجي لمثلا عفريني برجا رجي مصر وقت بي عفرين تيقر كرن عفرين تيشوطان عفرين تيتنا كرن ملد عفرين دنمان يعني أرمانجا دولة تركو چتاين وان افچند إنسان ما قد عفرين دمان في زوري دكن وي چند إنسان دا عفرين دا نجمان تركمش عفرين يعني عفرين بميني جوان را عفرين ملتي عفرين إير راسند عفرين دنميني أرمانجا وان أفا يعني أركا حركسية نا بس وقت يا من يان بدم بارتي را يان بارتي دباشور دا يان دباكور دا يان نا وقت يعني أنا دا خاص بكن وقت بيدي إما وقت بيدي أركا مايا جروجا يكمين وحتى روجا إيرو وقت بي أرمانجا مايا كمين رزقار كرنا عفن وقريس بيو سريكاني والتباهي هرمن سوريا اف ارمانجا ما يكمينه افا ووقت بي دبيغو اف اركا هر بارتيك بي هر سازيك بين سازين انجباقا سويل كسايات روشنبير انسان دلخواز انسان بو وقت بي جبو مروفاهية تقشين دكن يعني اركا هر كسي بي نقو وقت بيدا امتيكلي بكن وامجيرا بيجر والله يجبو عفرين كاتش كي بكد نا إيرو عفرين برجع بحركة عفرين أمكان بيجن دلي كردستانية عفرين هريمي كي كردية يعني سدين نودو حط أم كردون دا عفرين دا إيرو ما كاري كرد چار پرچا كردستاني كار كنن يعني أركا حركة كردي كمال كرد بي بلا ببي چل أوروبا چل نندر ولات امجد در وای ولات و تباهی پارتی به يعني اركا هر پارتی کیه نه گو ام بیجن والله ایرو پارتی بیجی والله ایشی مجی تنایه نه دبی و چه خلافات مهبن دبی و چه تناقضات مهبن وقت پارتی ام بیدینن آلی کی مثلا حفرین جدا پارتی دبی اركا وان و یکمین ارمانجا وان و یکمین رزقار كنا عفرين بي شركاني جريسي بي ام بي ملتي خلاص بكن ملت دقيري ملت كوجن ملت يعني راستي ملت دفاطسي ملت ودريدا
نكوني ايدي باخفي ابدا ملتي عفريني يعني جنا عفريني عفرين بنابي باجار جنيدات ناس كرن يعني كاجنا عفريني كادنجا عفريني كا خزايا عفريني كا خوشبونا عفريني جيتي شوطاندن جيتي فاتاندن اركا حتى شيء مامۆستا حتاکو وشبو عفريني تاكوشين بكي حتاکو آزادی عفرینê pêk were yani bawekê demborî yani ala acele divê rewşê da gelo ji destê pedekê tiştek nayê ji ber ku tekîliya wan bi dewleta Tirkiye re baş e gelek mesela da hevkarin diyaloga wan heye gelo ew nikarin yani bi dewleta Tirkiye bidin hesabin ku êdî vê terorîzma xwe li Afrînê kêm bikin yani şertek dayînin ser dewleta Tirkiye ji destê wan tiştek nayê gelo ذات منظمة الخيرية بدك شاندن عفريني يعني كاتشكرن ملاتي ورا يعني أركا درجة كمين أرجع أركا بدك دوستانية وانو تركا هي كان جا تكير دولة تركا بيجن يعني كان ضغط كيلي بكن وإيرو جعفني دولة تركو تشاتين دركبن كان ضغط كيلي بكن لأن دبينن بالقنديلي والهريمن رزقار كري ببيشيا دولة ترك دكابن ودارن شرعي جيري لا دكن ما تشي في مجبان هبي تشي في مجبان هبي وعفرين جمار رزقار بكن أريد داخازة مية دبيقو أركي وانا وقت دبي أم بارتيكي كردو كردستانينا كوانا وإيرو رزقار كرنا عفرين ببي أرمانجا وانا ويكمين لكا وقت بي هيفي مش وانتنانا تي هيفي مش بدك تنايا شما بدك نابيني إيرو ملات عفرين تبدل باشورة ما نابيجي ملات شما أتي باشور ما نابيني إيرو كريارة دولتا ندر عفرين دا ما نابيني تشتا إيرو دا عفرين دا تشدكي ما إيرو كشتنا بيجن نا تشارجن دو قندي كاخيات كشتن عجب بدك نابيني دنيا عالم في حزية دنيا عالم في حسيا مزرار قدور كاخر بيه في حسيا ما بدك فينا حسيا ما بس نا كاخر ما بس الصالنا كتصالح حتى روجانا وقت بي مزرار بنكم كوجيدا درحفني دبي بدك دبيني لي بيدنجا وان حتنا اوج الدولة تركها افكارنا تي في ما بدك تنايا قال وقت بي كو خديبانا بيجو أمجيرا بيجن وقت عفريني وقت ملاكي عفريني وقت بيدا بيجو أمجوارا بيجن الكوان جوغانك إيرو داك الكارير كرنا عفريني بدي ترشخرا وقت بيش شرف وناموس جخرا بدي تانا وجبر جبوي تاكوشين بكرانا وهاول بدانا ودولتا ترك روجي كباري روجي كي جعفريني درخصنا وقال عفريني إيراسان بقراندنا yani hatta ku çareseriye ki daimi çe ve azmasa mesele ki demborit kim yani de rawşe da zulme ki mezine rola netem yek bi mamoste vakti ku meruf bile berçav ev xelki me eko afrin terikandına çune şahbay yani kampan bıcı buna gelo tekiliya van koma geleme bin netem yek bira tüneye mesela cemwan gili bikin mesela koşberê me Afrînî tekiliya wan bi netewek bîre heye tuneye derece wî çi qasî ye هي نعم بيجن هندر شابه منظمة حقوق الإنسان هي ما موسى إبراهيم شيخ وجي قال لك ملفات وقت اللي بلقى توثيق كرنا أو بلقانا جيش عندنا وقت بيجي المتحدة را جيشنا دستي واندا جي كريال الدولة تركيا قد عافيني دا تشدبي جيت هفدا توثيق كرن ودشين يعني وقت بي بر تشين جوارا تجينا نفس استوان تيجي خبرنا يعني وحتى أصلاً ملتي ما الشعب نزورو زحمتي ودشينا دور بيش كرنا عند الشعب إذا يعني ما أنا أوجي زورة ما أوجي نواك عفرينا أنا قال لي ما الشعب هذا دور بيش كرني دايا جالي نظام دا جالي شتاي دا دور دا جيانا وان زحمتي ودشينا يعني هاي وقت المتحدة جبيه كي جي هي دي بلقاد بنش جالي منظمة حقوق الإنسان عفريني
ودگین ناف دستی وان لی اوجی وقت دبی بیدنگی وان هیا یعنی چه من متحده دبی چه حقوق الانسان دبی چه دولت نام نتوی دبی دي شريكة في شريكة دولتها تركنا يعني مسألة هي بيدنجنا الهمبر تقول شو؟ مقول حيوانج مسألة هي ليه بقى بدنج كن شاطر هي هاي وانجي يجيب الجدبن يعني يجيب الجاب الديرو بدنا بحر تشتغل بالجاني رسمي شيء دبلو دقينا نام دستي واندا والله روش جلكي جرانه ما مستا وكيدن روشا جموة شوية قامشلو ديري كوباني رقا تبقى لوان هرمان ها روشا وشي زوي بوكي برسا داوي جوابك مخاطر جواب قازم لجموة نهار روشي إيريشن دولتها تركي ددومن نادومن روشا ويا أبوري هناك يجي بقاسي دقائق 2 دقائق تبعصا روشا داوية روجاوي كورساني بكي اسباشي خاطر جواب يعني روشا رجابای کردستان راستی یعنی نها امکانم بیجن تدی بری حیث نما وقت بی یریش که هوانه ها چه کرن نتیجه ویدا وقت بی بناسازی ما تفداج آری کربای آو یعنی گلک تعدالی هات دفتری دا روشکی ملت روشکی زحمت حتی ناقام شو بی کربای اف حیث نامانا کربت نی ابدا دا آری آوه دا زحمتی هات کشارده ملت زحمتی رفشینه جبر گوه دمه جی کربه خستن جی آوه جی پیرا زرار دی هم جی غازه ملت که مو یعنی جی آری خدمی دا گلک تعدل ملت هات وقت بی روزانه مسیرات هنه یعنی ریوبیا ایوی باجاری وی ولاتی چل کوبانی دبی چل قابش رو دبی چل دیری که دبی وی ملتا به خاکه خوب ریوا دبی یعنی او ریوبیا وی گلیجی هدف تیگرتن جالی دولتا تر بریام مسیراتا او جی خطری کی پرمزنه لسر روجاواتی چی کرد یعنی ملت اید بود روجاواتا مایی خاکا خود پارزه هم نفس کرد ایرو کردن عربنا شورن سریان دنابری و بیو خسر دا به هفرا کار دکن جبو پاراستنا و خاک وند بین روشا سوریه ده چه حالی دایه و روشا روجاوا یعنی روشی کی خوب ریوا دبی و خاکی پاراستی خاکی خوب ریخستن کرنه جبروی یعنی روجانه ایرشانه ام بیجن لمن بجي لكوباني وقت بي آلية دربيسية الآلية ديركي ايرش هنم افجي يعني ديلي بو كوشبري وري تشيكرن دبي ترسك تيكهوي نافا ملت يعني افجي بيلانا دولتا تركنا وراستي يعني روسيا جيل فرا تحالف جيل فرا يعني برچاوي دنياي تفدا اف ايرشن دولتا ترك كريارن دولتا ترك روجانه لسر روجابای کردستان تیشی کرد لیل هم بر ویجی برخدانیا ملت هیا يعني بيك هالوست ملت قوتي يعني بلا ام وقت بيزار وقت بن ام بي ولات نابن يعني جبروي روجانه ام شهيده ددن ملت راسي قلكي تعبي ملت اف جده حزار ويازده حتى روجا ايرو تاكوشين دكي لهم بر كريارن دولتاتك وبيدنجا ناف نتوي حتى نا ملت برخدانیه دانا يعني امکان بیجن شر گلی شورشگری ملت دفج بی خاکی برناده و برخوده و تاکوشین دکه و چد بی بلا بی يعني وقت بی آرمان جا بی ملتی یکمین پروژه نتوى ديمقراط اعترافك بوارد شكرا وام بهذا جيان بكن دولاتي كي اشتيانا دا بهذا جيان كرن كرد عرب اشور لسر خاكي ودولتها ترك يعني ويداوي ببنكبي جالك سباس ما مستجبو تبلي بونته سپاس بو تجي سرچاوا وجه تماشاواني وي هجارة جالك سپاس سپاس بو وجه
بله هوانو برز عریفه بکر اندام مجلس رهبر پارتیا پیدی به مرابو در درباره افرین ده روجای کردستان ده آگاهی داوی به مرا پر بکر لافرین حقیقتا تروریسم کی پر جدی هی اف مدیشینه یعنی چوا چید به نزنم اما حتی کوچاره سریه که دائمی وردیتن ده پیش روزه ده یعنی دولت ترکیه به تمامیش افرین درکبه طبیعی دی ضرر کودانه بدره چوا ورن تمین کرن ضرر زیان او مال کامباخی کو چی بیل افرین چه وقت کره تلافی ببه چه وقت افرین کره جنوب آوا ببه لوی داری عربی کوهاتنه بجی کرن چه وقت کرن در کون عربی سیویل جیهنه وی داری دموگرافی افرین تمامی هاتی گوهرانده مثلا صرف سه چار جره چتین کتین وکه مالبات هر مالبات خورا چته کی چکریه تن وی داری پرا کم تکن یا مالبات کی بفکرن انسان کی بتوی شش برانه او جی انسانان خلکی دروینن فیدیه دخوازم پرا کم دکن یا جی به دار زوری سری هر داره کی $8 پرا دخوازن به هزاران دار هنه یا اخواسا ظلم چوت کرل برچاوی انسان وره کرن یا برو چوت کرل تحمل وی روشی بکه یعنی یک کرده که لوی دنیا اگر وی روشی قبول بکه و وجدان وینه که بنا به حرکته حقیقتا بلا دوش کردیتی برده یا دوش انسانیتی برده یعنی علاقه به کردیتیش تنه حقیقتا yani برای عریفه بحث کر yani مثلا نه مثلا کردانشی yani دوی دوره ده سیستمی که کولتی آوا کرنه yani تو کوله تو دوی بخبتی داره هبت افلاس کر yani داره که تی زیتونی هبت به تو $8 بدی سد داره ته هبن سر داره گره تو $8 بدی یا تشتکی و صد به یا وکیل از جبوی ویر رخنه دکم وکیل میل مجلس انقره حواله میکو مثلا نارین تم در روژه و دیلن اجوارا بیجم لعفرینه هر روز بویره کی مینا نارینه هه نارین قنبه جالی مالبات خواه و حاتی خانه قاندلا لعفرینه اف چتین عرب که چه مدروینن دبن دبردل ده فیدیه دخوازن اگر هنک سری راکه دکوژن تجاوز دکن چقاس حسان تیب گوتن چما هم دنیا را نکن سرپیا چما هم خو عاجز نکن وجدان نکه به حرکته حتی جان مروز بیجه مرو قد تشتکی چینه که صرف سبی حتی واره بحث افرینه بکه که علاقه نشان افرینه بدنیا افرین پر مهمه افرین چو تمام کردستان دچه چونکه در افرین ده ناموسا کرده ہے وجدانا کرده ہے شرفا کرده ہے در افرین ده رومتا کردان ہے هر روز وی داره رومتا کردان تیبون بکره یعنی وی روزی من کرده که زمان خدا تولید جوین ترکیه بیه استانبوله و دچه افرین ده وی روزی من دید دیگریه یا اسیان دکر yani دگو ظلمه که بسا تنه دنیای تنه امر خدا ندیه دیگریه اسیان دکر اوجی کیه افکاری که دولت ترکیه بفکرن ایدی هاتیه وی استی که اوجی دیگرن yani کرده که زمان خدا باری خود به دولت ترکیه آنیه دولت سوز دایوان امی افرین جیه پگی بگرن و امی وی داره جوار اوفیسی که وکن اون الوی داره ببن ریوبر سوزه کوسا گرتنه خاطنه خپاندن اما ایرو دیگرن چونکه دی وجدان آوانجی دست ناده کام بچن آمده هوانو لآمده اونزان چه لآمده پرورده کردی چه بیه جی کو پرورده ته چه کرن زاروکیستانه درباره زاروکیستانه ده نوچه که جوارا پیشکش بکن پاشه جی دیمین هی از نشانه وبدم پر خوشه اف زاروکین بریا دبستانا سرطایی yani mekteba mecburi hem bejin beriya mekteba mecburi zarok diçin zarokistane ez dimenji nişane webdim hevanno
La Amedê dibin banê şaredariya bajarê mezin ya Amedê de du zarokîstan hatine vekirin. Li zarokîstanan dersa kurmancî û di milkî tê dayîn. Ya navê kurmancî nexweşiye, kirtikî em bêjin baştir e. Beriya hey salan Wezareta Karê Navxweya Dewleta Tirkiye qayyûm danî bû ser şaredariyên Kurdistanê. Hemû navendên çand û hunerê û zarokîstanên şaredariyê hatibûn girtin. Bi girtina zarokîstanan re, bi girtina navendên hunerê re perwerdeya Kurdî li navenda şaredariyê êdî bi dawî bibû. Piştî hey salan ev jara yekem e. Zarok êdî bi Kurdî bi kirmanckî perwerde dibînin. Ev tiştekî gelekî baş e. Hejmara wan jî zêde ye, nexirab e. Şaredariya Amedê du navendên zarokîstanê vekirine. Vê gavê derdora 306 zarok têne perwerde kirin. Mamosteyên Kurdî ku di dema qayyûman de ji kar hatibûn avêtin êdî ew jî carekî din vegeriyane ser karê xwe. Karekî ji qas xweş e. Zarokên 5 salî biçûktirin. Tabii amedekarî hene ku di demên pêş de hejmara zarokîstanan zêdetir bibin. Gelek şaredariyên din jî ê îro di destê Dem Partiyê de xwe amade dikin. Wekê li Amedê ev navendên zaroka vekin navî zarokîstan e. Hem li navçiyan hem jî li bajarên ku lê şaredariya Dem Partî serdest e. Ez ji we re çend dîmena bînim? Wan dîmena heta hûn sêr nekin, ez xatir ji we naxwazim. Ka Zarokîstan erê ev e. Ya li Amedê keşkekî wan dabiye haya we jî heye. Beyza Kaplan wan dabiye roja şemiyê xeber jê tune ye. Kes Zarokîstan nîşanê we bin pêşî? Ez deng bigirim. İkindi yemeği olarak 3 öğün yemek vereceğiz. Çima Türkiye ya? Tracip. Türkiye ven akım. Türkiye ven akım. Adet emici usaya. Türkiye ven akım. Şu kadar dimena serkin. Hem şu kadar dimena serkin. Vakta Türkiye tu xwede ya. Ya Zarokîstan vetki. Kez vedin jî vekim. Na. Kes tiştek din denemekim. Biceribînim ka belkî kurmancî hebe. Kurmancî hebû. Kurmancî baş bû. Ez vê jî ji we re vekim. Em ji xwe re temaşekin. Ve داویه من نارینا خوا حیسالی Salaya em teneke zaman ve koşuneke zaman بله هری داویه من نارینا خوا حیسالی با آوا که هوانه هاته قتل گرن از دیسا دوباره نارین د شخص نارینه دا وزاره می هاتنه قتل کرن از وانا یک ببیرتینم نارین جیرو دنا مدوا امدها که خوش بنا دل خوش بنا لبلی گره امنزارو که خودی درکبن دیسا اوان بویری هانی قتل کرنه لسر و آخی beri vekirine Zarokistan yeken unduzanı desal beri
هبو حسام نالبر دابو ve külöve deri çekir piştvi haftiki şunda emlöve deri ciddi dest pedikin gor dile zarukan telecanek herimazın heye zavzımonu izzi zara gelmazzi gerek kış bu gerek kut mazanı önü hiç sarıyor mesela şarma varma vazir gedon berşo mektebu zıbıstanı fakat can eveyleri zıbıstanı eveyleri en kere peyaz baveru ki zıbıstanıma zede bir o gelmazzi baştaki içine bir can هونا ازي مطلوب سلام كانش مسألة شو سومي بخير وخشيبة جزارك بحميانة جيبوا زمان بخير وخشيبة Binirin ez keşkamaya nuvan da bir nişanemedim. Ev Goristana Nariniye eri ev jî mecwara gotibû Beyza Kaplan'e hadditin ne hadditin nizanim ama roja şemiyê wan daye jî xeber nayê girtin. Baş e mamoste. İro Jemusa bêlin Atilla Taş gelek silav ştera jî çiya agrî li vêdiriye huzur seven erê dibe tenivîse me anî bû se ekranê bi ermenîkî bû. Tamam. Malî ajîb tercih li vêdiriye Tiesto Ferre mamoste eviya tiştî wisa pir tên gotin peyva qatil bi zimanê erebî dibêjin kuj kuştin hûzanin mesele çi ye peyvekî wextê dikeve zimanekî mesela anam çi got min got wextê dikeve zimanekî ne wext erebî ye baş e peyvek wextê dikeve zimanekî wê derê bi qasî pêncî sala di nav da mabe êdî ew peyv dibe malê eydê wî zimanê kurmancî ji erebî girtiye ji farsî girtiye pir kêm ji tirkî girtiye ama gotinên wekî qetil am qetil kir kurmanciya Bakurê Kurdistanê de pir tê bikaranê wextê ku temamê civakê jê fehm ke ew dibe Kurdî qet ne mesele ye mesela min çi got min got qet ne mesele ye qet jî erebî ye mesele jî erebî ye wê demê em nikarin hemî kurmanciya xwe îro pak bikin gotinên biyanî ji nav derbixin yani ev hêz û quweta me tune ye mesela hemû got quwet çima dibêjim quwet ji ber ku temamê civakê jê fehm dike koka gotinê ji ku hatibe ne mühîm e min got mühîm jî erebî ye ne girîng e çima bêjim ne girîng e dixwazim bêjim mühîm kêfa min wisa dixwaze ji ber vê yekê pir nekevin nava meseleya mesele jî erebî ye eger hûn wisa tev gerin Tirkî dibe hûn ji bîr bikin Tirkî nîvê Tirkî zêdetir gotinên biyanî ne Atilla Taş Malateya ava tejmera ji bo hevalê me rojnameger te alîkarî şandiye her hevî stîker dibêjin hûn stîker dibêjin doh jî pêr jî hevalê me stîker gelek dişînin eva alîkariya aborî ku heval ji me re dişînin ji bo kanala me ku em bikaribin bigînin hevalê xwe rojnameger ya hewcedar gelek baş dibe mala we ava her hebin alîkariya herî mezin ku hûn dikarin bidin me elbet hûn bikaribin hêjmara abonê me zêde bikin hûn bikaribin hêjmara temaşegerê me zêde bikin ev eger sistemekî pergalekî mirov çêke divê çarçovê de pir xweş dibe
em hatin serê saetê ez xatir ji we bixwazim çi dikim bikim bila bedêw be bi hêviya rojên xweş azad dem baş.